Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Ano to ko na yun, Ana? Isungawan na danon ko nga tao dito'y balay. Intarad na ni nanang ko sa ospital. Wen, bigla ka nulat nga natulid nga napukaw na tipot na. Isong entaray da iti ospital. Ni tatang mo kinimanang mong Emma, tinangitaray kang kuwana. Diyos ko, nandiyanabit na natin mapaspasamak. Natin siguro na sakit ni nanang ang binabayaan na. Hala ni nanangan, hanyamat na kastuyan. Kinunkunak idinakam ko manong nemi. Gap-gapog nga napan na nagtrabaho ididay nga gundaway. Tayong kanigatan datatang kininanang insakad ti panagbasak aging ga nagradwarak iti college kat nakastray ka kita may sa akumpanya. Nabitak pa'y manong nemi nga mga opisina. Agur-urno nga itulong ko kinimanang kong Emma takayat nakanot ti agabroad. Hawain manong. Inauna ni manang Emma nga mitisyak duwa kam lang agkabsat manong nemi di makadakas nakiasawa iti sadut ken Ma'am Martek. Wen, kada duat anak da ket kayat na nga lumong out ibiyag da agabroad tapno ni kasta ket ada nakasaganan to nga aramaten da into no agbasa dagiti anak da. Ket siyak manong nemi. Ada anak met ti boyfriend nga ni Randy. Idi pa lang andang ti high school kini Randy manong nemi ket addan relasyon mi. Nabayagan ti relasyon mi. Saan nga nagbase iti college? Tapos saray sumurot iti construction, pasaray agpasado iti tricycle, ngem saan nga agpahot? Awan ti permanente manunay nga trabaho ti boyfriend ko. No kasta nga ag-date kami, siyak ti aggastos. Tapos din panawin, kakayat kong isi na isu naman. Namlasak nga road kalbasan na kat nagdadadra sa ganapan iti ospital kat sinabat nak ni Manang Emma. Manang, kumusta ni nanang? Agkasapulan tayo iti panakkalan nga kantidad. Tesi. Adan samat kwartam. Ay, kahit nga nakamatin na jay kabata aramatik ang kabrod. Kitsi ka. Kasanok katakkel na. Imbaga na. Awan kwarta ka hasta manang. Ipamuspusam kumaadin ko. No adabom mo mga pangutangan. Mabigla nga rod. Ni Gina. Tigayem ko. Tikopisinaan. Tinawagan nga rod ni Gina manunemi kat imbagak ti problema. Sige. Ibagam naman no. Kinitid mo kanyak ti bank account number mo. Ha? Oo. Apay, hakabalang nga dita. Masapul mo, emergency, di ba? Wen, isungad nga bagam naman no, sa mo isan kanyak dito bank account number mo tapno sadya kong i-deposito. Ken sadya nga mai-withdraw. Imbaga karot manong name kat kalpasan di 15 minutes ti mawag ni Gina. Tesi, mabalimon nga mapani-withdraw. Agyaman na Gina. Nabanak nga rod manong name ti kasitgan nga ATM ket addan nagpeso. Ini-withdraw manong name. Sa ko inted, kinimanang Emma. Uhain manong nemi. Inagasan da nga rod ni nanang manong nemi tapno mo ispalisuna. At lapay lang ti ospital, ni nanang iti kabigatan na manong nemi na panakon ng opisina. Inasidganak ni Boss Marlon. Tesi, sir? Kumusta ni nanang mo? Okay mat sir. Apa yung moyo? Imbaga siguro ni Gina. Imbaga ni Gina Drebi, nagkasapulang kay ti kwarta. Sana inted kanyak ti bank account mo. Iso nga, nag-deposito ak. Nagkapukin ka na dyan, sir? Ala nakababain. Ano kumat kabayan mo? Sir, thank you. Iniinot ko mga ikasayo iti sweldo. Babaamon, tulong ko na dyan. Ano? Tulong ko na dyan. Allah sir, thank you. Idesimbre kanit pa naka-opisina naman ng name masideg ni Gina. Si Gina, apiti mo imbaga.
Malagip mo, di ko nakang kaidi. Nga nasayaat ni boss. Nasayaat isuna ka na kita'y agkasapulan titulong nga empleyado. Iso nga, imbaga ka dagos king kaidi nga, dinamang ko naman no, kaya na isan mo kanyak na diba, bank account mo konak, diba? E di na itad mo, tinawagak ni boss, kaya nandiyan. Ala, nagsiyat gahim ni boss. Kurso natin na ka. Di ba madlang mo man? Diyan kaya tagbalik ng other woman, Gina. Nag-arte ka kayat mo. Diyan sa dot ng boyfriend mo. Ngem ni boss. Diyan kaya tagbalik ng other woman ko nakumit. Anda asawa na, di ba? Anda. So na lang tawang pitanak da. Nakita mo dyan asawa nan? Hampay. So ang pili-pili ka. Ni boss? Ano dyan sa dot ng boyfriend mo? Anong nimi karabyan na tinulungan na lang rodan ni boss. Inawis na kaming agayam nga napan nag-dinner. Kinimalpasan manong nimi intulod na kami pa. Siyak tinauding intulod na. Nga napang kami pa manong nimi itiigid ti baybay. Sir, ang pingimeta pala dito eh. Tab na di mag-aking ka. Madmandala mo siguro. Nga dapat gusto nataking ka. I love you, Tessie. Hala, sir. Ada asawa mo. Ada asawa ng dandanin matay. Ha? Agkem-kemo. Ada na tikolong cancer. Iso akong pa'y anak mi. Nabid kami pa hindi nga nagdan na hindi maduktalan sakit na. Diyos ko. Nagkakaasin. Nga mabalin lang kumangkit. Agay na nantap no. Awanin ti marik na nangarikat. Kastagayam, sir. Ngam si biyag pahilayang, sir. Ulayan ta nga. Kuha nga mabalo ka. Ididay dyan yung bagak manong naming nga urayan ta nga mabalo ka. Kaslad na matan mariknak nga ayat kang kuha na. Nga gaputa sa duot, irresponsible ti boyfriend ko manong napukawan ti amor ko kang kuha na. Nga di umawag, ididay di nga rabii, manunemi, nabartag. Ay, miss you, sweetheart. Nabartag ka manin, Randy. Ngayon, nada, mainon, di. Uy, gaya, jak pa'y nakaurnong. Tiya pang check-in ko ken ka. Saan to mapasamak na ita? Gabot ay tapay. Ibagakon nga. Agsinata. Nga? Tanda ka din sa Bali? Adan sa Bali. Kaya talagang saan ka nga kaya? Di mo lang sayangin yung tinapawat ng relasyon ta? Di ka kaasi akto tong palbiyag ngagsagabaak idisidong mo no sikat agbaling nga asawak. So I'm sorry, Randy. Agsinatan. Kabigatan naman ng nemi nakasapsapa nga timawag ni Gina. Hello, Gina? Awanin. Sino't awanin? Awanin. Sino't awanin? Kinabig sang sakit ka. Awanin ti asawa ni Sir. Natayin. Anya? Pabagayam tingkay nangigan ket teaser ti pagkasalitaan ni Tessie iti Lawag City nga ibasa na ito ideya Friday kaya iso tinapili nga best letter of the first week iti bulan ti Hunyo. Idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025 iti programa tingalagip tinapalamas iti Action Radio DCJ Silawag. No kasano nga nangabak anya kami ti pakasalitaan na no hanyo nangeg inaktuit ulitan na nga ibasa. At ko lang ipalagip papagayam dagiti tatakkel nga premyo ng kaawaten no mangabak kayo iti programa tayo nga lagip tinapalamas iti Search for $1 Million Amazing Story iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Walaksid kadagiti weekly and monthly prizes
at agur-uray nga truck kala premyo nga grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, umawat iti 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken, may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. At lang kayo iti certificate, iti mga bak iti monthly and weekly, no mga bak kayo iti grand grand winner kayo, iti grand prizes, may ramang pa iti plake, iti pamadayaw, ngayon kay awaten. Nabalat sa bulan, urayan nyo. Iti na ito yung agundawin, wadda kang agbibuya, iti page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award, paki-like, paki-share, ken paki-follow. Numet iti YouTube tingkay pakabuyaan na ito yung video. Iti YouTube channel ni Paring Ray, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. I-like yo, i-share yo, ken ag-subscribe kayo no saan kayo pa yung naka-subscribe. Okay ba? Okay. Dito nga ron, no kasanong nangambak first weekly winner ti pagkasalitaan ni Tessie kas nangiganyo itay nabalon ni Sir Marlon kastoy nga ituloy tayo dito yung pagkasalitaan ni Tessie. Naban na rudmet nagipagladingit nagiti empleyado ni Marlon iti pa na kay mansayag ti asawa na kidiri ta nagsubli damit lahing iti opisina. Ditoin nga intuloy ni Marlon iti panagayat na ken ni Tessie. Adamat idin ni manang Emma manang ni Tessie nga ni manang nga Emma iti abroad ket nalaing meten ni nanang na ket dagiti kaanakan na datatang ken nanang nan iti mga aywan. Idin to ta intultuloy ti asawa ni Emma iti kina irresponsable na agbarbar teklata. Idin to ni Randy nga boyfriend ni Tessie nga insina na makulit tawag nga tawag kasa pasaray mapampay di balayda ngam sanda paspastrik aging gasim marting metlayengen. Intuloy ni Marlon ti nangarem kenya Tessie. Kadidi na talaga nga agayat met ni Tessie kang kuana inaklon na. Kat kasta ko na itiragsak ni Marlon kat naarakop na ni Tessie. Naamalan na pa'y anananam di kiti bibig na. Siya kung tikararagsakan na lalaki nito lubong. Tessie, numampay nagsagabaak, tanadaan at ti asawa, nga daan iti sakit, nga cancer. Ngimdimteng kay di biyak ko. Sikat imang ituloy tiragsak nga kayat ko nga nanaman. Kat paragsakan kami. Aniawan ti kasapulam, ipay ko ka. Tuwadan ti mang manage ti negosyo. Siyak ti manager, sikat assistant ko. Agyaman akmet Marlon, tadimteng kay di biyak ko. Kung aklano, makaasawa ak tumatit sa dut kan mamartek, agas kinimanang ko. Ngam samad gayam, makaasawa kinakasken ka. Kahit nasawin na, terapahap ko kit natumpal. Nakapagradwara, ada trabaho, ken ada pa'y asawak nga nasingpet ken guwapo. Nagkalay sa da Marlon ken ni Tessie kat nakaragraksak da. Napapintas, napadakkel ti family house da Tessie ken iti abay na ditoy nga impatakder da ti bukod da nga balay suda kini Marlon. Di dati nga balay na Marlon kat inlakonan. Takunan ni Tessie di na kayat tiag na iti dati nga balay da tamangan no agal aliya di asawa ni Marlon. Inagbakasyon ni Emma agas siyempre akas taon na tiragsak na. Kahit nanaruna hindi makita naman tayo nga agbalbaliw ti asawa na ti kayong ni Tessie. Nadandamet itinapintas nga balay ta intultuloy ni Emma tinapan iti abroad nagbalimot tayo nga nagagat ti asawa na isod ka po ng agpadpada
da Emma kinitesi nga nadaan tinapintas nga naimbaligyan na pamilya. Si Bibiagbot pa lang nagitinagannak kadakwada nga mga aywan kadagitay apu ko da. Duwa kini Emma ket talo dagiti nagbaling nga anak da Tessie ken ni Marlon. Awanan ti sapulan da bay gabuta nagbalegi damit laing kapsat tanapintas ti pamilyada. Ket kang kanayon de karkarada giti ti Dios kasapi ko ma tagtultuloy da tangaragsak da tapno ni kasta ket may kanda tinaranya ka masakbayan dagiti anak na. Dito nga rin papagayam tinagtungpalan dito'y pakasalitaan ti weekly winner tayo, best letter of the first week iti bulan ti June, ti pakasalitaan ni Tessie Tilawag City. Iti programang tayo nga lagip tinapalamas dito'y Action Radio TCJ Silawag. Ngayon kayo mabuibuya dito'y page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Kaya kastamatan dito'y YouTube channel na, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Kablawan timan, ti kang kanayon nga pa nag-share, pa nagla-like ka. Di kita ag-buy-buya ka na tayo. Kada tayo page ni Paring Ray kan YouTube channel na. As ka ni Emelita Sera, Clarissa Dumlao, ni Nek Palinong Laer, ni Pebelin Batakan Aguda, Belia Pimentel, Seni Dagulo, Treli Mateo Belio, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., Eva Gay Teremucha, ni Benny Castro, Mark Louie Makanangdang, Evelyn Lachica, kastamatan kini Seni Dagulo, ni Aster Sutusa Takshat. Oktubre 16, agrawamatan kini Chester Baldobi, kini Sonia Kalumpit sa Manero, kini July Gusela. Kaya namin kayo nagbibuya. E nga, nasaan ko may naganan na. Okay? Pumakada nga rin. Aging nga, iti sumarunong tumanin nga may upload nga video. Dito'y Ray Fiesta Sentenciador Award page ni Paring Ray. Ken Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel ni Paring Ray. Ni manong yung nemi na ito'y Nemi Ruiz, itilagip tinapalabas. Di manong Nemi, iti kalman laeng nga programa tayo iti Facebook ken iti radyo. Okay, thank you. Bye-bye.